Ya kim demiş ki amca baba yarısıymış? Yalan ya. Eğer bir insanın abisi varsa baba yarısı olan abidir kardeşim, anladın? O senin için ölür, o senin için fedakarlıklar yapar. Ne kadar belli etmese de abin senin için her şeyi yapar kardeşim. Eğer bir abin varsa hayatta güçlüsün demektir kardeşim, anladın? غريبم غريبم خدا غريبم خدا غريبم خدا غريبم خدا غريبم نخجافه في عالم دين بومس شاهدي تو شاهدي راضي بس راضيبة راضيبة غريبة راضيبة محتاج رحمة ما خدا أي خدا ديارم غريب غريب نبونا در معطابي من ببنا با حبيب براي براي خدا غريب خدا دست من بقرا خدا خيني انما خدا ای خدا خدا غریبم غریب تا حوجمه درد و گل من هنه بیچارمه دست خوراکم